Чываш шере пуянда монашлы. Кунда адаланма, хыван әже пужарзаяма пур майда бур. Патшалықта хавғаландарать, тәревбеде вештерет. Сымахран малашне падыр елдіріхінже туристене вали канмалы шәне вырын бұлі. Агротуризм грант шайынже пұрнышланаган проекта худаяма федерация хыснынжен сагыр миллион ытла деньги уйырны. Хына жүрже, мунжа, канмалы беседкізем думала, спорт ада ажа-бажа лабамызыне худаямала, пахча жимешпе улма жирлалартмала, туристсене утпа ярынма врентмелле. Падыр ел төрехінже бурнаган Марат Валеевыны фермер хужалығы шакна елдах пурнышлама шутлать. Паян егунвал лажа ерджедет, утсене, шинсене сонугерінме, ужылза жүреме барать. Шаванбегех ашка гайдуза елес ене беде эшлет. Малашне вара эш пужа адаландарма шутлашы. Туристсе кану лабамне довеш. Проекттан педемешле хаге 1 миллион тенге яғындан лажать. Сагыр миллион тенге ытларағышне патшалық саплаштары, ытыне фермер. Кунзырбушне тебір ыры ендеке дет падыр елдірігінже бұрнаганзыне. Кунда пилек эш вырыне бұлі.